Hato kan urlong na ka jingtmu jo Donald Trump ban penkhutno yaga Gaza Strip hi barok kawai. Kan bahayangi bangin yap hala ka jong ka jaka ong kinong Gaza. Ka jinglong jingman mentah haki benta jong ka Gaza Strip la East Asia habashu pej bat bishar tangda ki kemat priu jongi. Namar ikop syu ban ong bakandai kata ka jaka papit papiang baki priu kin syong kin sa haki te ki benta namar la kelama dan lut kiying paki dulan bat ladap satang daka jabok jabat paro naka jing pralut kiti kiying kisem hapo ka Gaza Strip. Day hadin ka jing sedang ban tombor jongki leno Hamas ya karu Israel kamtam ban syup penyap napang bat ban rakbor ya ki priu jaka kumjuru deh ban le ya ki kam jabok ne batbor ya ki kentai nong Israel bat kaba kam ngoma kalong baklem ka jing map wat ban syup thangin ya ki kenlung kena nong Israel dakatega kenhun leno Hamas kabala pensat shisha yau Benjamin Netanyahu ubadai nong yalam karu Israel ubala penbenas sendon dakat ma persya ya ki leno Hamas haki benta jongka Gaza Strip kabala penlong baki pajba pasyong pasa hapo Gaza Strip kin hapan syuphet rumano syashipor syakiwi pat ki benta banlat naki bom jongki sipai ki bakthong bat thwet ya ki leno Hamas bat klem jingmap kila bom napang ya ki yeng pakidulan jongka Gaza Strip daka jingtmu ban pendok jatno shisnon ya ki leno Hamas napo Gaza Strip. Hadin baki leno Hamas kilas ngotho bakabor jongki kimla syu ban kerda nakibor jongkaru Israel kamtam hadin ka jing berngam jong Donald Trump ia ketika seng leno Hamas kabala penlong yaka Hamas bahkan pendem berterwano shisnon daka jing sange yasiat bat kibor sipai IDF hakaban nakliang karu Israel ro haka jing yalam jong Benjamin Netanyahu ulap diang ia ketika raiban sange ia siatno haki benta jong ka Gaza Strip. Hadin jong ketika rai sange ia siat daki lak-lakngot kinong Gaza kila persang banwan pai biang shala kiyeng kisem bat ki jaka jongki ban lek pej bat ban lek sa biang laki danglong ni kibabit ban syong bansa bat bunru na kiteki pajba nong Gaza kila syuker daki dara hala ki jongki jaka jongki balasyak penpra ban penlong jaka sa biang menta ki pajba nong Gaza Strip kila syem jinge bat jenjar shisha kumno watang ban pendap ya ki jingdon kam man lakasngi namar kim don syu kano kakam kacam bakintrai hakaba kila syu hap ban shania kamtam ya kabam naka jingerap penpoi bam dakiwe pat kiri ka pertai syapo Gaza Strip bat kaba kam isaj met syusyu menta kalong bas satang ka pum sudah bat ki jabok jaban kaba ilong syu baki brew kin syong kinsa bat nadon kamban penkuchuan opar ya baro banlat naka jingma neki jingpang banlam yaki hadin habut nakiteki penta jongka Gaza Strip nakaliang jongkari Amerika haka jingelam jong Donald Trump ulasim ya karai ban nakaliang kari jongu kansim ya ka benta bakrau ban penkuipat ya ga Gaza Strip hi baro kawai ba andala de ban tepat ya ka kibreu jongka Gaza kinwan pai biang bat un sathauru ya kilat aikam aicam ya kinu Gaza halor katika jing terwa jong Donald Trump kibabun kiri hapo Arab kamtam kiri bam marjan bat ka Gaza Strip kilak kentaj mardor ban priang syashipor yiki million ngot kinong Gaza bakin sa hapo kiri jongki hakbakil ongru bakimla ban priang halor katika jing terwa jong Donald Trump bat ongru de baki brew ka Gaza Strip kidon yala ka jong ka hok bat yala ka jong ka penta banle yaki jing don ka baro hakba nakliang kari Jordan Egypt Saudi Arabia UAE Palestine kila ai sendon daka jing tho halor katika rai ban priang yaki pajba nong Gaza haba persang banwat jing tip syusyu napo kari Amerika lasngo thu shai ba Donald Trump dalile un paidin halor katai ka jing thu chu ban pen kendra syashipor yakin nong Gaza
Syakiwe pat ki benta kiri jongka pertai. Haba pelajing tip napo White House. Halor kate ka jing bompedang. Dakite kiri ya kinong kasa langsung tu ba Donald Trump mata. Uladon jing tu ban penkerja no. Ya kite kinong Gaza. Syaki benta jongkari badon hapo Afrika. Kata hapo kari Morocco haki benta jongka Western Sahara. Bat hapo jongkari Somalia haki benta jongka Puntland region. Ompat lapan smut husai pakai kadau pa Donald Trump udon ka jikmu jongu syari halor ka tei ka benta ban rai ban penkendra yakin nong Gaza bat ban penkut yaka rengit scam ladakan urlong kumba Donald Trump ularai ke baro kin sapau pertai hakoi kasngi haba persang bantuan jiktip nakipriu basa hapo kita ki penta jongka Gaza Strip kilaong bahkan bahaya ki bakin yap halaka jongka kendau kasyap lada long kumno ru pan yakaba kin syak ban penkendra biang sasisin hadin ka jingpet rumah tang ban laj nagi bom jongkar ri Israel kilayatu halor katai ka jingkali balapu bat balak kali daka DW News Channel.